Habukuba nibirebeka tibya kugambira mnogo kwiyaho abantu kokani birebeka kandi no kushaba abantu ngutugumize mu kandi twongere mu amani tuhagire NRM okwisya izoba ejo tukuza kuterera kimwe bururu obwa president nyina masiko ngo abantu abakorekera izoba mu kuntorana ruyale nimbashaba ngo mutaka komari y'ekyonka mureke tugumizemu orugendo mureke tugumizemu struggle abo burungi bw'ekibinda kitu ekya NRM kandi n'ekyanga kitu tugumizemu na struggle amukono gwanje gundi kanya kiro nawe anje tugambera we araba mata amazina ge kane byawo kiriri amazina ntwino mshatadiasi Adam chairperson erositu abaro kandi hatunaga kanatoranwa aba veterani nka chairperson narabo akachika kansi akaerosi 1 naraba mutine cha kanisa akuja ngumbentu yeningora jabantu so bantire mu bwesigwa banda byontine cha kanisa kandi uvichi nimbakakasiza uniza garkamba korere birungi byonga nkutwire nimbakorera eminyeto buriyo mwe ba elders buriyo mwe ombitini sabye ngarike mbakore ngo kuntwire ninkora so nzakachika kandi ngarika mbasaba okuyonja mwanyonjero naza erositu nabwe nkara abajwechere mbakwatire benda ya NRM ningarika nisaba korana muzeyi ngo kutubente twana wegana afati amani witu tukuzamuhemura kandi abandi ababesi imbere bo nabasingwa mbasaba akaruka kariya kapate tugaruke tubo muntu omwe abo kubantu betaga tubase kuza okwangange bine bindi nimbasaba ebyabaho konka tugende n'obusimbuzi nkabendemwe nebe bite mwe bari muno tugendo mission nkabendemwe kantunge abandi bagambi bonje kutugambera tuyuka tuyo mugihangu tu live nkahi omurikatete Katete Central akaruru katerwa kandi ko kahwirwe amazina gawe amazina ni Banyatari ni Edward naraba munko wa publicity Katete Central Fraga Bera wa NRM kandi ninkoranka treasurer wa PDM Katete Ward abweze sente zimuzeyi yatwire ninye treasurer wa Katete Ward so nyewe ni njiranti muzeyi witwa murabyaho nkaceyimane wa NRM abirajyo muntu murungi kandi amani gabantu gagezaho kugira ngo tumugarureho ashoba marire ebyabirataka herize then tuburire injiri ya NRM omuri Katete Ward nasigara ndi Arinic Edward publicity wa Katete Central RC1 gender balance tinka arganta gambe na mcyara na nje kutugambira tuyina abacyara babiri bonje kutugambira turi mu gihangwe omuri wa TVS umwanya amazina ni Banyata Aisha Adams nyesinda wa Edi Council Katete Ward nisima batuze ba Katete mwe bale kutera obururu nambwe nimbashaba aba basinga bona leka tukwatanise tutera nindo batera obururu turabe mu basaba karuru ka Council Katete Ward mwe bale munonga oguyashaba okwatanisa tukwatanise tubeba mwe ibintu byabamwe ejaberiye kemwe kantunge mamondijo ni tugambira ogwajure ONC twantugambe kibina cha NRM kine abana twine ONC twine PRU twine ibintu bitarimwe araba mwabajure silent majority ndonja kubaramusya mama ONC NRM ansia NRM ibintu byagenda bita ebintu byagenda je amazina ni Mbaba Silvia kandi yesimbire abwa kansara abwa Katete Ward kandi otwire nakora nka secretary wa PDM ndashemererwa munonga abwakaruru ke izoba kanyereka ngubuzima abantu ba Katete Ward ne bakunda NRM kandi cyanyereka ngu program za NRM zine kugenda misho na munonga okurebeka ngu manifesto ya president ya gendo misho omuri Katete Ward yitu then Katete Ward yitu ya gendo misho mwena abantu ba Katete mwena nimbashaba akaruru kanyonka Mbaba Silvia kandi nimbashaba obahagizi na munonga nintwara ahamye ekigendererwa cyanje na munonga yusi diyo nigifaho munonga kirinju ninga shabazeyi ndihiremo abacyara n'abashija na nabarema enshongani yejo ayituri ogwe no mwebemezi bamuretere motoka bamweta bakwasa kugeta open roof omwanyogo baza kuchakara okushemerwa obona ukonja kusibira ni kugira ngo abwambara city
tureba mba city harimu constituency ibiri twine north na south polling stations erizo naryete byaro twine byaro 186 abyaro 186 twine abatezi bakaruru emitwari 13 ko abakire nakonja kugumiza mukereza je uyo murebi wa TV West kangarire studio bonjere okutwaro mission na gihangwe. Webari mnonga asenyomo agityo nakanda netuja kugumza mtu rukoreka ebyarwo mukaruka chairman LC wano myanyetari mwenemwe omakuru gitu agarukwija kurataho deka tumuriho tuja garka nagarukurataho. Big thing about the MTN super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabo the super mustairo mpya vibe mpya then you kabo the smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabo the super mustairo mpya vibe mpya then you kabo the smartphone ne byakabibyonna letunjire kabo the super esimunsi ya smartphone lero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na necweka lero zindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiri yahariwe turi hamwe amashemerero gito tigine kizivira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nireberera Uganda Communications Commission. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. No yenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikominina ashatu nshanju not TV West nehinda Odwa mkaga Karizo Nenchi beyendeze habaho ninjire kikodo wakire Ekikodo cyo nakire yabu twakitegereze ku cyagenda umushanya yakwisere kwata wa habaki kwata bahatero ubashukwa kwatanuka hona shikana ha foto ndikubi kuko kukimanya ndikubi kandi cyamanisho nga yazkwasa yagwero rwajuru mwe aza konka niwe kinkureba turukubi kuko shinkwenda imitaga kuzumirwa kuzomunyirwaro okay nangwe cyo tukineshonga echo kuzomunyirwaro tukineshonga kuko kwiyaho nani nyenda tukikiriza ingane mu kintu cyo mwame beyendeze cyakube cyo kugira ngo eshonga zarga haza yongera yake Kurukayo omukahumuro inganzi hangarobina na banja hayorechere obutashemerwa ahabwo kosha kwabashaho omarwaro agatari gamwe na gamwe mu ihanga ebyabwambira hamukoro go kujaguza ekiro cy'abazarisa kandi ukorirwe omuchayi Boma guze ekiro cy'abazarisa mu ihanga ryona ukorirwa mu rurembo rwa Hoima omuchayi cya Boma aha mukoro gu inganzi hangarobina na banjo biraryo mugenye mukuru hayerekero butashemererwa habo abazarisa bari kutunga amabanja minji agaruko barugeraho kosha hamirimo yabo. We continue to get reports of absenteeism despite the fact that the president directed me and I worked together with the Minister of Public Service to enhance your pay. And to some extent, I feel, inside my heart, I feel that something has been achieved. And I want you to appreciate this. But we are also aware that nurses and midwives and other doctors take big loans, and you remain with no pay. Because of this, you start being absent. You go for study leaves and leave our patients unattended to. This must stop. Abazarisa bejunisa kiraka okushaba government okora habizubu byabo ebiri kuteganisa emirimo yabo. Following corruption
During recruitment process, there's corruption, which is making really this very hard. Of recently, we have had a corruption in recruitment of a certificate midwife is to pay close to 7 to 10 million during the recruitment process. Is this the Uganda we want the midwives to go through? So we still face big challenges as far as the services of traditional birth attendants are concerned, and many of the mothers arrive in our facilities late. On top of that, when these mothers come late, caring for these mothers is complex. However, due to limited and imbalanced ratios, this affects the quality of care. Minisita w'ihanga habwe mirimo y'abakozi ba government Grace Mary Mugasa ayanjira entebekanisa za government kumara hwibura ry'abazarisa omarwaro. The structures are not fully filled. We are aware about that. We are looking for more money to give wage to the health workers so that we can employ more and you get some resting time. A health worker is supposed to work for only 8 hours. Go to rest. Because this work is very stressing. If you continue working beyond the 8 hours, you might make mistakes. Enshonga z'abakazi abari kufa bwa nyuma yo kuzara Dr. Ibrahim Bwanga mukuru w'irwariro ryaho imera hango nagira ngo eriyo nebaganzia. We want a scenario, a situation where every mother is cared for by not just one midwife. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Ambrose Nwagaba Katoto. Abebembezi omu district ya Kamwenge nibashaba eminyeto kwegita chwere government okubamanya kandi kabakwatiraho na mnongo mu kutungura emirimo y'emikono. Gambirwa hamukoro gwo kubugana beja bahereze kutende kw'emyoga y'emikono etari yemwe nemwe omu district ya Kamwenge. Abishima bojo mwekunda kandi mukundi hanga ryani. Abazire mwekunda mukunda abantu nabantu kandi mukundi hanga ryani. Nimpera no gamba munshasha twanturebe binyeto nibibikira za Saudi Arabia ukora obuhuku buri modani. Reka tuguma munsi yitu ebyo bugiga tubyine tubikozese okwebisa. Government egihembera yo kugira ngo tubase kusoma eby'emyoga nibyo mukureberana hati karicura mekahinduka. Eyi mwaza kuza mukirengesho wakirengesho oraza kugira customer care aba customers bakwijeho habwo kugamba kurunji no kurebeka ngo cyo gukora okiremwa amani. Emyete tendekerwe bashabirwa kwegita chwere government okubatamwe mukono baketungura. So make sure you form groups CDA atubagambire tuyine naka groups muzimanya naka parish model muzimanya kandi nza kwa nene ba supporting. So our chief guest, before presenting to you the impact of the project, allow me to say this is our third graduation where a total of 1,724 are graduating. Mukuru w'entebe ya katano urwekire minister w'ebyobuhingi n'oburisa hamwe n'obujubi egire minyete cyo kwejonisa omugisha mu government okutunga sente z'entandikwa. Ariyo za loni eza mache omubanka eza agriculture abatendekirwe omu bya agriculture nibabasa kutunga sente ezi abari kwenda kuza gukora eby'emyoga nabo sente ziriho so nimbahiga kubekwate kandi bagire engesho. Gasha kwa Anthony Twine. Webere Anthony Twine oruguto runi rwingana kilomita 15 kandi n'urugom town council ya Kajani rushohoro mu district ya Yibanda. Abatura ku rugombyaro bishatu hebera mukarambwe Kishwahili Kansinde nibo bayijumbura omuhure je mukasheshe akerizoba. Rero mu ruguto rwabo mwako gw'2014 okusyo bwa hati batwire ne babona bono mu byentambura. Kurgen 2014 okusyanera izuba uruguto turwakagaruka mugacoma cona kandi amizi ni mingi munonga gakatwara uruguto rwe konkabwa bataka okundo uruguto rwabone kintu cyabo
bakagumizamo nibigayigaze byina kunka mizi mingi tukatandika uruguto umukwezi kwa kashatu tukora kandi kwakusesekara tugakatugumizamo tkorana n'abantu banje twekundire konka twende mukono ya government aboko bitwe nk'abantu ara kuteremesa kwetaga ama enkogote akwetaga mtehimbwa bitu wahiko mu rwutoru rwijwira amabare mingi kandi ahantu ho twashangira abatura bari kugezaho kugahiguze ngaro aboko besente ni nyingi kurga kunu ya kuzansika kuzara no kuza kwa transport ebintu bwene biri kubinko ko kukireba uruguto ruri munonga vuga motoka narga mpanga ntandike naku n'umuntu unkuba nyine munajya tunyonyihemu hakire ngende se bigere emotoka nshanga ngesigire munyenka kurugambugera gwa mpanga uruguto rwansika mpaka umusere yakansinde. Daniel Nareba omoye simbira habwe ntebe ya katano mu district je abweju nawe yayegito mukora burungi bwanseji eyabireka tuhereza sente zukwingana biliyoni emwe aha district eka tuhereze byoma byenguto hariho gureda za bomagazuruho hwiroda hariho ebitanka hariho ki washanga uruguto nkuru ushimwa ndutahiza umuntu wawe utose ukwito nk'aba boda boda ngwiteje bene steganisa munonga wijo n'abantu babiri aha yatafutembwa nk'aba baro kuwagara bakutantukuraga gona kandi uruguto rwito rutwatana saje n'abantu bibanda ntiyamba munonga n'abashubuzi abo kushobora muri twe kwatanasana nitwe kurya hakuzibanda abaturana bashaba bembeze kubahwera ngwabo kube mikono te kumara ngo nibetenge byome bahango webembezi twere kaha twakora ahabiri nahatwarwa amizi hatubwa hati twahakora kuka amizi ngagaruka gahatwari gasha kwa Juliet Charsima omurubuhweju Odia TV West wanoreba makuru agihangwe kandi wanaga kusiona abantu babazi Charity aganisha gategereza shayibirizo mwebazyo ninyenda kubendeza chamshana nonji programs ezindi studio nzigendo misho otakarga aha TV West. Orwa kabiri konke chamana katungurwa wakabyire no kurengwa kahembazi yebirisa kugira ngo